Halo guys, selamat datang di YouTube channel Kabaret 78. Di sini kami menyajikan video-video lucu, komedi Sunda, dan juga film pendek komedi. Jika ingin merasakan keseruan dan kelucuan di video kami, caranya yaitu kalian like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Mawar nge WA, naonnya? Ih, kirimkeun jadwal ronda. Woi, aing ngagabung jeung sanya. Malam naon ieu? Ai. Mananya? Ih, malam Jumat. Ieu mah geng ceblek kabeh dina. Harun, Adung, Adit, Markojis, Cecep, Agus, Udin, Utis. Enggak sih mah, geng-geng ceblek kabeh mah moal bener ronda geng yakin. Itu budak lebay jasa. Selfie jeung selfie bae. Heran jaing mah. Sia ngacokeun bae. Mah hiji aing nyeleuna sia selfie bae kosoyot aing. Genit sagenit. Sila apa lah? Dia aing. Aneh, Dia apa atuh? Iya apa aing. atuh penjadi jeung nyeleuna. Iya atuh kan apa aing. Kosoyot aing sia. Bodoh amat ya. Kodong ah. Teu besing selfie deui. Bodoh apa saha? Apa sia? Atuh dia. Dia capek aing. Atuh kodong. Ih, kan apa aing. Sia, ngotot teh. Ribut bae kerja kaletik. Tah, teh buy nu mulaina. Temen jadi ganjen jasa sia selfie bae. Ges. Sia ulah coba lah. Tuh, nana tuh. Tadi. Ih, bukan. Boy, di urang bakal aya ronda cenah nya. Oh, pugu. RT mah warga geus ngawe aing. Kirimkeun jadwal ronda. Dimulainya iraha. Penting ayeuna puguhan. Terus urang kabagian teh nya. Kebagian lah. Sagrup jeung aing. Harun, Adung, PI, sia, Cecep, Utis, Agus. Aing mah ngagabungna jeung grup careblek kabeh. Aduh, Semue sia. Tabudak aing mah selfie bae ti tadi eureun-eureuna. Sirik bae. Kesamper geledek gitu. Nyaho ya aing poe mah. Bawa anak ganteng bae. Jadi aing selfie terus bawa anak. Atuh sia kunan ribet, HP aing, kamera aing, banget aing, kunan sia nu ribet. Si sia ayeuna mah kajeleuna. Beda teh ya, rada gantengan ayeuna mah. Sok jujur bae sih boy. Tapi bohong.
Ih, jahat jasa. Ih, tumben RT Mawar WA aing. Kenanya? Jadwal ronda. Engka bagian malam nanya. Ih, bedung penting. Abo, masa aing kudu ronda penting? Atuh gagal rencana aing teh pengantin anyar. Now, cuma bicarana aing kudu alasan ya. Alasan naon teh? Alasan naon? Pokoknya mah kudu alasan aing udah sampai ronda. Man ronda mah gagal atuh ngintip pengantin anyar. Gagal rencana aing. Ngintip ikeh-ikeh. Bae RT. Penting mah, jadwal ngintip coy. Wih, nabunnya. Atuh bari bebeleman dong, nabun mah. Atuh ya keur nabun. Bari bebeleman boy. Belum naon tah? Belum sampah. Hakan geus atuh sampah. Ya karena kurang doang dong, nu datang. Iya adik jeung Harun kemana emang? Denggeh daratang boy. Dia sore keneh iya. Waduh, Pak Harun deh kagak naik. Ai, pantai dek daratang atuh dong. Dia be, isit amat boy. Wih dong, seker malam minyak. Wih, pas bener yuk, buat aing keur lada lapar. Kesasak cendong, aing minta. Yo, hakan geus ya solo. Suwe sia, emang aing naon ditangkan Solo. Bedet ge tebekin ke Solo. Itu orang keliling. Kedeung dit sore keneh. Naos ya sore keneh ge. Ribut bae. Atuh orang mah jaga-jaga be. Tanya kalau ikan maling mah. Bisa bae ngana operasi namanya kieu. Gesinya dong. Itu orang keliling. Tapi dia Harun kemananya? Kok can datang? Ayo tuh, orang sekalian sampernya anak. Sugan be, nyana mah di lu ronda. Orang penta be, duit nak. Lumayan di ngopi-ngopi mah. Bawa tuh, ayo. Woi, keheula tungguan, ki tong-tongnya mau dibawa. Bat lah. Yuk, berangkat. Wih, itu berangkatnya kina. Kayak batu meren nyerama dong. Jadi sih. Orang tanggon deh, sakit deh. Lalu misalkan rencana datang, orang tinggalkan deh. Oh, itulah. Tinggalkan baik. Ayo, boy, abang anu sih Adit.
Ngau, bawa pai merendungnya na. Ai, ngatus yo ngomongna. Ngirit bae lah. Tuh kepel jasa ya ti tadi. Ih. Ayo tinggal deket. Ayo tuh, ulah-ulah kabur deh ta budak. Ayo. Itu kan, pasti kabur ini nama. Aing lah, orang ngider bae dua ani selon. Aduh, timuan budak ronda dina. Pas benar gagal ronda, duh kemana? Gagal lima rencanaannya. Untung yang buka koyo, yang pura-pura kering baik ah. Pura-pura kering baik muriang. Saya meren aing gering kieu mah gak ronda bae banget lah. Woi, Ron, kemana sih ya? Ronda ayo. Woi, boy, dong, saya ke ronda. Oh, Ron, ke ronda. Aduh, hampura aing. Mau ronda heula dah. Aing keur muriang. Ih, tuh buat aing diri jasa. Atuh sia keur gering sih. Kalayaban bae. Terus cenah kemana ayeuna? Bukan aing teu kuat muriang dak. Da ka warung anjeun meuli obat 7 rupa. Atuh, sing gara cagernya. Itu dah. Meuli obat lah. Kuat dah. Nah, Dek. Ai, boy, aing teh tega tuh mentana. Aing anak kergering kumaha tuh. Mana? Calon bae duan je. Itu. Nah, lu teh curigaan aing pura-pura gering. Buset, rencana aing geus mateng bener ti beurang. Di rencana masa aing kudu ronda. Atuh gagal aing ronda mah, ti panganten anyar. Aduh. Buka koyo panas dah. Duaan doang. Ronda duaan doang. Bete amat aing penting ayeuna. Main PS itu bukan duit, goblok. Aduh. Bokeh. Anu ronda, beneran ya aing. Bisa ngopi, bisa ngerokok bener nih. Padahal jadwal aing ya. Ayolah. Woi, kita ronda. Ayo ya. Ayo tuh, ayo. Ayo kan kami jeung rokok mah.
Tenang ya. Tenang. Beneran nih orang kurang personil, nang duaan doang. Wah, pas bener ya. Aing tuh duit, oi. Ayo lah. Kemana ya? Tadi itu atuh. Oh, di itu. Oh. Tanya saya. Sapu. Sapu. Wih, aku ikut pro, gandeng. Itu mari ke labur. Oh, yuk. Ayo nih mana sih? Namanya yang ngintip ya. Mana? Tuh di gitu. Oh, itu mah Ima pengantin anyar mau kemari. Wah, rupanya nyana nak ngintip yuk. Kau orang dekat tidak? Nah, salah dia salah itu. Kamu apa gebugang anak kebal gede. Tuh. Stop lah kan, ada kebraksi tuh. Kenal itu. Tuh yang ngintip ngeriung. Jangan sama di pengantin anyar. Gede macan, nungguan. Iya, abah-abah itu cuma gila. Karena kan tadi arahnya ke tukang, ambil kedua itu tuh. Duh. Wah, kanyahoan enak ko yung budak ya. Digeprak benang mo ko yung maling yang ngintip pa. Pokoknya mah. Betul ah. Tinggal kita kanyahoan. Hendak jasa. Woi! Maling saja. Ngintip kurang maling. Waduh, mana? Waduh, jangan lagi. Dan kamu kemana? Wah, awi. Woi! Tewak. Siap benang. Aduh. Kemana siap? Udang, siap. Udang, saya siap. Udang. Ayo, udang, saya siap. Buka mau siap, digebuk yo. Ayo, buka. Ih, gede. Jaya mah Harun dak, gimana? Ih, ngintip siap. Udah, siap. Harun. Wih, Harun. Hah? Harun. Oh, Harun. Kumasia sih Run. Pencena tadi gering, malah ngintip sia. Ngomong tadi kapan di jalan gering dek meli obat lah naon. Orengan suka ima pengantin anyar ngintip. Wah, bawa ke RT ko nyu. Awas tengah orang mah harusnya. Awas. Ini kebiasaan. Mama gak belum ngomong. Sakit bisa berentuk. Enggak. Kaci. Enggak. Awas. Enggak. Urang bawa baik, kayak RT.
Ente mawar. gebuk. Geus ulang geus. Aduh, awas. Geus urang bobe geus. Aduh, geus. Geus urang bobe, kema ente mawar geus. Geus urang bobe. Woi, geus bobe. Bawa. Itu tuh, Bang. Tuh, bawa jingjing. Ayo jingjing. Ayo gerak. Udah kabur. Ayo, Goblok. ayo. Kebiasaan sia ngisinkeun. Mama sebelum ngomong ka aing. Sia deui nu ngintip. Geus bosan aing pikir ieu. Hayu urang bawa ke RT Mawar. Ayo lah. Bawa. Woi ampun baru bawa ke RT. Ay, Ampun. kaceng. Lah aing mah. Gimana sih ngintip bae? Woi ampun atuh dari bawa ke RT izin pan. Izin geus lain kapok mal deui ngintip. Kaceng, ayo. Ayo paehan bawa ayo. Assalamualaikum. Enak nih ya? RT Mawar. Ya kayaknya udah ngintip. Kumaha apa dibawa ke masa? Bae diharap tuh mumpung rame. Udah gebugan. Yo. Anu mah. Waduh, mantas. Naon? Eta nona Pak RT. Action. Tidak tadi ya. Oh sih saya action. Temen jadi ganjen jas Action. Sosok cengden. Action. Cek rondanya. Kebenaran aing di kilo. Ayo tuh. Ayo di kilo mah. Action. Ulah gandeng. Action. 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 Waduh, yang mana ini? Yang kemudian ini, ngintip. Wah, ya udah biasa. Action. Tembak bengkel saya wah, serbu. Action. Kalau nah. Kaceng kudu digugan. Awas, kocok dulu nah. Harun. Wow. Action. Awas. Kurang bawa RT itu. Action. Kebiasaan sia. Jadi nu ngintip, mak mah selalu ngomong. Hanya tuh ngomong lobaan, ibu-ibu. Action. RT, iya nu gitu kayaknya mah kumaha yo. Nyana deui, di sumur untuk nyana deui. Action. Ayo naon, dung. Kat. Dul. Action. Cut. Hatur nuhun anu kapihatur. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam komedi Sunda. Dari kami, Kabaret 78.